dana, da ne bi ostala sama. Dragi moji! Ej, dobro večer u još jednu emisiju Ko pjeva dva put živi. Ja mislim da znate. Ko je večeras sa mnom. Ja sam večeras, dragi moji, nadrljala, ako mi vi ne pomognete ovih sat vremena. Dakle, večeras imam koga drugog nego Koktel Se! Okej, dečki, vi dolazite iz Rijeke slučajno. Mi iz zlo ne mislimo. Da. Skoro. Jedino on misli zlo. Dobro večer, sa vama su 3 kauboja i farmer! Ok, dragi moji, dakle, koktelsi koji nam stižu iz Opatije. Bajde. Došli su ovdje, svako ih pita, već ovih dana imamo brdo koktelsa na svim radijskim postajama, svi žicaju CD, dakle, oni su izdali nešto. Nikola, izdali su. Bolje izdat CD nego državu, znaš, jer onda izdaš državu, finiš na Gotovo je. Hitaju se bombe. Nikola Frontman, voliš da te... Ne. Nego kako da ja. Gotova sam, nadrljala sam. Nikola ko je? Frontmani su uvijek bez šoldi, kužiš. Dobro. To su oni kao ono istaknuti, ali bez... Ja sam neki broj šoldi. Recimo tajnik, generalni tajnik Saveza... Sekretar Saveza Univerziteta Koktelsa. Ok. Novi CD, dakle dvostruki, odnosno CD, DVD, vidimo ovdje svašta nešto. Otprećemo ga. Sve ćemo otpret. Dobro, evo sad će oni otvoriti to. Neće se zakiselet. Jer... bez obzira što oni ovako otvaraju, gle, evo imaju tu. Praktično, ponio tata. Ponio tata za otvaranje. Nema zanata. Dakle, ali evo, mi smo pojačavamo odmah da ja to kažem. Pojačali smo već. Dakle, Rekli smo, sljedeći će se zvati Zgaramo, kako smo krenuli. CD, DVD. Sljedeći će se zvati Deremo se. Sad tišina da Nikola ima monolog. Hoćete monolog i recitaciju. Dame i gospodo, u ovom svečanom trenutku objavljujem široj naciji da smo izdali DVD i CD. Naglašavam, CD je crvene boje, a DVD plave. Zbog toga što smo imali neke upite, ljudi su pokušali rivat va CD player, ovaj DVD. Teško, ne svira. Znači, DVD rivamo kamo? Po televiziju va DVD. CD morate i va aute, i va, recimo, svinoninka, 10 CD more rivat sve. Evo ga. Tako je. Evo ga, dobro. Glasajte za nas jer mi volimo i crvene i plave. I crvene i plave. Tako je. Mi se pripremamo za izbore. Evo, dragi moji, odoše i Koktelsi u politiku 6. Osnovali smo stranku, znaš. Dobro. Vesela stranka, Koktelsi. Nezavisna stranka. Nezavisna zbunjena. Zavisimo samo o roditeljima, drugima nikamo i normalno što nas hrane. I mi propagiramo naš program tvrdo spreda. Mehko zada. Pune bukaleti. Da je mehko, znači da je probao dobro. Pune bukaleti i osmeh na lice. Dobro, koliko pjesama na albumu, koliko spotova, ko je radio pjesme, gdje su se snimale pjesme, gdje se može... Možda najbolje da Teo reče. Najbolje, da, evo. Teo je novi. Koristi ga na farmi. Joj! Ovako, pjesme su se snimale u njega. U njega? U njega. Dobro. CD je 12 pjesmi. Dobro. I šta nam? Ko je radio pjesme? Ko je radio spotove? Gdje se može kupiti CD? Ko je izdao? Rajko Tutić. Tonči Huljić je napravil bonus traku. Tonči nam je preporučio da idemo ovako DVD. Tonči je radio naslovnicu. Severina je surađivala na filmu. Sa Severinom imamo film, ali to na DVD-u. Ali to morate posebno lozinku upisati. Ali to je šala. Ne, imaš lozinku, moraš upisati, ona ti hiti van. Dobro. Šalio se ja. Šalio se ti. Okej. Sad želiš da smo malo ozbiljni ili? Ne, slobodno vi, ozbiljno, neozbiljno, recite šta je. Nemam poslije da nam odbiješ od plaće. 12 novih pjesama na albumu Koktelsa, pojačavamo 12 novih najvećih hitova. I isto tako DVD sa svim spotovima, znači od početka naše karijeri pa sve do današnjih dana. Plus neke bonuse. I naravno naše kulinarske umjeće u nekim emisijama. I naš pogled na svijet, uglavnom sve skupa će morate I naravno legendarni live nastup u Dekava dvorane Boćarskega domova Pazine, pogledajte obavezno. Tako je, evo, sve su vam rekli, znači ovo vam je jedan kinder jaje, dobijete igračku i čokoladu. Znači CD bimo preporučili, to je više za decu, tako i kao igračku, to je više za decu, znači deca vole se igrat, stave, poslušaju, lepo se zaspiju, stoji i tako. Za kućanice. A srednja generacija već, tu su recepti, znači gospođe
morate malo pogledati da obnovite znanje o kolačima. Pa normalno, dok kuhate morate malo još tu i nekih spotova, zabavno projde vreme. Šteta, da Nikola nije ovako zafrkant, čovjek bi ga shvatio ozbiljno. Dakle, novi spotovi. Ja ti se čudim, jer mene svi ozbiljno doživljavaju osim tebe, tako da Ja su penca ako toliko. tu malo... Ok, moram razlučiti nešto. Iz Cocktails benda, vi ste prerasli u Cocktailse. Kao Gustav ili ili prerasli. Da. To zbog Teo, Mi ti zbog se uvijek njega. furamo na Zbog nekega, njega. ali od kad je Teo došao, Dobro. više nismo mogli biti Cocktails band. Vas je 6 u bendu. Gdje je ostatak? Ostatak Jedan je je sad baš na tečaju. ispod dizalice. Na plesu. Jedan je na tečaju engleskog da nauči napisati Cocktails band po starom. Tako je. Evo. Dobro. A jedan ide na tečaj ubrzanog čitanja. Jer smo počeli čitati knjige, tako ne znam. Da, A baš mu se poklopio mu se slikovnice. Pa da. stvarno leto je navadio I potpisace poklopilo mu se. i ono smo rekli ovo leto mu je se Sljedeće navadio godine čitati. uz album ide i Bojanka. Da, čitanka. Ne bi mislili da smo Čitanka po stali na ovo. slovima. I izdat ćemo sličice o nama i onda će na kiosku onda će se ljudi kupovati sličice. Životinsko E, carstvo. I to, ova to, već to. sama naslovnica nosi jednu priču. Jednu Porno. težinu. Jednu težinu, jako se na prvi pogled ne bi reklo, ali ova naslovnica vam je koji Da Vincijev kod. Skriva puno tajni. Kodirana je. Kodirana je. Samo Ako bolje promotrite. Pronađite greške. Ima 6 grešaka. Kreće od ove središnje. 6 je katastrofalnih grešaka, a onda idemo na one manje. Ono što je Mauro dobro rekao da je ovo stvarno, ja svaki dan je gledam i svaki dan sve dublje i dublje ulazim u tu naslovnicu, recimo problematiku, jer na toj naslovnici je rješenje pitanja izlaza iz krize. Gospodarske Dakle, sada recesije. malo okrećemo temu na Dobro. političke. Sad molite malo budi ozbiljna. Malo sad budi ozbiljna, jer Evo. ovo je... Svi tiho. Mi smo Pučanstvo, najavili, gleda nas, ovo ide direktno, znate, na internet i gleda nas cijela država. pojačajte pa i šire. zvuk na Dakle, TV prijemnicima. s obzirom da je težnja da ujdemo u Europsku uniju, na neki način moramo se malo prikloniti tim Slovencima. Tako da mi imamo tu jednog u Slovenskoj narodnoj nošnji. Znači, to je već prvi korak kako bi trebalo se približiti I on našim gleda na krajnjim sveh susjedima nas. koje... Hvala. Pazi, on gleda na sveh nas. Bravo, zahvaljujem kolega Staraj. Vrlo inventivno. Nastavite. Ja bi se Kolega spustio Pešić. samo jednog člana niže, prvi pravi Slovenac u našem bendu i jedini. Zoom. Na kod. Evo, bravo, vidimo ga, bravo. Kao što To je vidite, ovaj u tu. sredini prvi evropski pionir, Tako je. jedini Slovenac, jedini čovjek iz Europe. Za one koji imaju televiziju u crno-bijeloj tehnici, on nosi plavu maramu i plavu kapu sa žutim zvijezdicama, znak Dakle, Evropske unije. Taj ode. Taj ode. Ali je tu pušteno mjesto u sredini za našu zvezdu. Pazi ocijaj. Pazi, ocijaj, pazi na, ovako, odlično. Dakle, ali vidite koja je problematika. Znači, taj Slovenac jadan je stišnjen između kauboja i mafijaša. Sad tu nastaje problem, zašto? Zato što kauboj simbolizira prosječnog hrvatskog građanina, to su... Šerif. Znači, kod nas su ili šerifi ili farmeri, jer nam država liči dosta na Teksas. Takav osjećaj imamo. Evo ga, makar da dobro. ni tako. Nemojte tako. Da. Zato smo i mi maskirani ovako. A s druge strane, ovo je onaj manjinski dio, evo to pokazujemo. Vladajući dio, mafijaši, takozvani. To su oni koji imaju šoldi. Dakle, taj jadan Slovenac je stisnut između kauboja i mafijaša i tu nastaje problem. Međutim, On se bori. Za sve se bori. Za sve, najviše za sve. Sa osmijehom. Za Sa osmijehom na licu. Pogledaj osmijeh. Međutim, već u donjem redu nazire se rješenje. Kad već mislite da nema izlaza i da se nalazite u zemlji štrumfova, tu je Superman koji svojim super moćima rješava sam problem i šta izvlači nas iz krize. I zato mi pojačavamo. Bravo. Ali nisi spomenuo i bitnog... Je, on je prvi. Slovenac koji nas gleda. Njega On je Bog. On je Bog. On od zgora. On je Bog. Od njega smo počeli. Koji gleda na nas dole. Ja se ispričavam. Gdje si ti? On je Nije, uopće nije.